Reka mbasuhuze mwese aho muri hirya no hino yaba mu Rwanda mu ntara zose, ubwo ndavuga mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Nizere ko mwese mumeze neza, ari nako nsuhuza mwe muri Afurika. Hirya ya Afurika namwe turabataje cyane, mukomeze kugira ibihe byiza no kugubwa neza kandi mugire weekend nziza. Ninjiye muri studio rero nje kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino. Nizere ko muyategereje muri benshi kandi mukomeza kugenda munyurwa n'inkuru tubagezaho ku Ibendera TV. Ikaze rero mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu. Reka twihuse mbagezeho zimwe mu nkuru tugiye kugenda twibandaho. Mu Rwanda turababwira ko mu karere ka Nyarugenge bashegeshwe n'umurambo umugore wasanzwe mu mugezi wa Mpazi yitabye Imana. Hanyuma mu mahanga turababwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze kumenyekana uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushora rwihishwa amafaranga mu ntambara yayo na M23. Turaza kandi kugaruka kuri operasiyo yo gukinga abantu ibikarito mu maso bakabica, aho ikomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu umusore ukiri muto yishwe arashwe n'umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkengero za Goma. Naho muri Zimbabwe turababwira ko ibyishimo ari byose ku mfungwa zirenga 4,000 zari zarakatiwe urwo gupfa, zikaba zabohowe ku mbabazi za perezida w'iki igihugu. Mahanga ya kure turababwira ko muri Amerika umugabo yitwikiye imbere y'urukiko Trump yaburaniyemo. Hanyuma mu nkuru zirebana n'utuntu n'utundi turababwira ku birebana n'inkuba ukwiye gusobanukirwa ndetse n'uburyo wayirinda. Nitwa na Cretin Hirushwa, ni ku Ibendera TV. Reka mbashimire cyane mu mukomeza kugenda mubana natwe, ariko nkomeza kugenda ambifuriza kugubwa neza, babwira ko ibitekerezo n'inyunganizi zanyu ku Ibendera TV ari kaze. Mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu, ubundi tugakomeza kugenda tubana mu nkuru zinyuranye kandi zitandukanye tubagezaho. Reka tudatinze munyemerere twinjire muri izi nkuru ku buryo burambuye. Inkuru tugiye guhera hano mu karere ka Nyarugenge, aho havugwa inkuru y'uko abaturage bashegeshwe n'umurambo w'umugore wasanzwe mu mugezi wa Mpazi yitabye Imana. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 20 Mata muri uyu mwaka 2024 nibwo abaturage barimo abatuye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kimisagara, mu kagari ka Tabaro, mu mudugudu w'Ubuhoro, basanze umurambo w'umugore mu mugezi wa Mpazi. Bamwe muri bo baganiriye na BTN dukesha inkuru bavuze ko uyu nyakwigendera utigeze amenyekana imyirondoro ashobora kuba yapfuye atwawe n'umuvu w'amazi igihe imvura yagwaga. Umwe mu batangabuhamya wabonye uyu nyakwigendera ari muri uyu mugezi yavuze ko uyu muntu ashobora kuba yageze aha bitewe n'umuvu w'amazi y'imvura yarayiguye, dore ko ngo nta kindi kigaragara gishobora kuba cyishe uyu muntu. Uyu mutangabuhamya yagize ati birashoboka ko yaba yaragejejwe hano n'umuvu w'amazi yo muri iyi ruhurura yatewe n'imvura, kuko uko bigaragara ntiyishwe n'abagizi ba nabi kuko nta bikomere afite. Naho ku rundi ruhande undi mutangabuhamya agira ati urupfu rw'uyu mugore rwadushegeshe umutima kuko abana be yareraga babaye imfubyi. Ikindi nuko iyi ruhurura ikomeje kudutwara abantu batandukanye. Abaturage kandi bavuga ko ubuyobozi bukwiye guhagurukira iki kibazo ku buryo ku nkengero z'iyi ruhurura hakwiye kujya uruzitiro, bitewe n'uko hari igihe umuntu ashobora gutwarwa nayo, kuko hari igihe umuntu ngo aba yambuka wenda yasinze
bigatuma agwamo. Reka munyemerere inkuru zacu tuzikomereze no hanze y'imbibi z'u Rwanda, twinjire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba hatahuwe umugambi w'uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushora rwihishwa amafaranga mu ntambara yayo na M23. Ikigo Serarefu gishinzwe gukora iperereza ku ikoreshwa ry'imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahishuye uko ubutegetsi bw'iki gihugu bukomeje gushora rwihishwa amafaranga mu ntambara buhanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Iri perereza ryatangiye mu Gushyingo mu mwaka w'2023, nyuma yaho bigaragaye ko ikigo Osiris Global Trade bivugwa ko gikorana n'umushoramari Dimitrov Alikansland gishabikiye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intwaro. Mu bigo bitoza ingabo kabuhariwe za DRC zizwi nka Hibuxi, Serarefu yakozeho iperereza harimo Fortress y'Abanyayisiraheli yagiranye amasezerano n'ishami rishinzwe igisirikare mu biro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo riyobowe na General Frank Numba. Byagaragaye kandi ko Fortress ifite konti ishamikiye ku kigo Pinako cy'i Kinshasa. Iri perereza ryagaragaje ko kuri iyi konti ya Fortress hariho miliyoni 50 z'amadolari. Serarefu yemeza ko arayo kwishyura hashingiwe ku masezerano yagiranye n'ibiro bya Sentumba. Ikindi kigo gitoza ingabo za DRC ni Sainigay cy'Abanya-Isiraheli. Iki kigo kiyoborwa na General Majoro Ritadironi Numba, ariko hashingiwe ku masezerano yagizweho uruhare n'umushoramari Avichari Storero. Ibikorwa byacyo i Kinshasa biyoborwa na Colonel Ritadi Yavi Koheni. Sinirgay ishamikiye ku kigo cy'ishoramari All Consent cy'umuvugabutumwa Pasiteri Olivier Chirumba Chekina, ariko bitandukanye na Fortress ngo ntabwo abashinzwe iperereza bemerewe kureba amafaranga asigayeho. Chirumba ni umwe mu bavugabutumwa batatu bakorana bya hafi na Perezida Tshisekedi, ndetse bivugwa ko abafata nk'abajyanama mu by'umwuka kuva muri Mutarama 2019 ubwo yajyaga ku butegetsi. Pasiteri Chirumba Ronald Darona Jack Kangudia Mutambanyi ntibasengera Tshisekedi gusa, ahubwo ngo banamuha ubujyanama mu bubanyi n'amahanga, cyane ko ivugabutumwa ryabo ryageze mu bihugu bitandukanye by'umwihariko muri Afurika. Kuva mu mwaka w'2023 leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorana n'ikigo Agemina cyo muri Bulgaria gifite umubare munini w'abacanshuro batoza ingabo z'iki gihugu, rimwe na rimwe baziherekeza ku rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Byagaragaye ko ikigo Agemira ari cyo cyashabikiye leta ya DRC indege zitagira abapilote CH-4 zikorwa n'ikigo China Aerospace Science and Technology Code yo mu Bushinwa. Serarefu yasobanuye ko 3 za mbere zageze i Kinshasa mu ntangiriro z'umwaka w'2023 zishyuwe miliyoni hafi 50 z'amadolari. Izi ndege zageze i Kinshasa mu gihe ingabo za DRC zari zikomeje kurushwa imbaraga n'abarwanyi ba M23, ariko ngo ntabwo zamaze igihe ku rugamba kuko zahise zangirika zose. Ebyiri muri izi ndege zahanuwe n'abarwanyi ba M23, indi imwe igonga ikamyo ubwo yahagurukaga ku kibuga cy'indege mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Izindi ndege zari zitezweho impinduka muri uru rugamba ni Sukhoi 25 zaguzwe mu Burusiya, nazo ntizigikora kuko imwe yangiritse bikomeye ubwo yaraswaga yinjiye mu kirere cy'u Rwanda, indi iraswa n'abataramenyekana ubwo yari iparitse
iparitse ku kibuga cy'indege cya Goma. Sukhoi 25 ni indege yatangiye gukoreshwa mu mwaka w'igihumbi 1978 mu ntambara Leta Zunze Ubumwe bw'Abasoviyete zari zihanganyemo n'ibindi bihugu. Igiciro kimwe cy'izo ndege kikaba kigera kuri miliyoni 11 z'amadolari. Serarefu yagaragaje ko leta ya DRC yamaze kwakira izindi ndege za CH-4 ariko ntirafata icyemezo cyo kuzohereza ku rugamba. Amakuru avuga ko kuva muri Gicurasi 2024 iki gihugu cyari cyaratumije indege 9. Raporo y'iperereza isobanura ko miliyoni nyinshi z'amadolari zashowe muri uru rugamba kandi ko zateje umwuka mubi hagati y'abagize guverinoma. Nka Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba ngo ababazwa nuko nta ruhare agira muri aya amasezerano. Ukwinjira kwa Minisitiri w'Imari Nicolas Kazadi mu masezerano yo kugura intwaro no gukorana n'inzego zigenga zitanga serivisi ku mutekano ntikwishimirwa na bamwe mu bashinzwe umutekano muri iki gihugu, kuko ngo babifata nk'aho aba yinjiye mu bitari mu nshingano ze. Ariko kandi bivugwa ko ari inshuti ikomeye y'abafata ibyemezo kuri aya masezerano barimo Jack Tshisekedi ushinzwe umutekano na Perezida Tshisekedi na Amandungu Bura usanzwe ari umujyanama wihariye w'umukuru w'igihugu. Amafaranga ashorwa kuri aya masezerano yiyongera ku yandi afite agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari Perezida Tshisekedi yagiranye na Evariste Ndayishimiye y'u Burundi ngo yohereze abasirikare bo gufasha aba DRC kurwanya M23. Ubwo leta ya DRC yagiranaga amasezerano y'ubufatanye n'imitwe yitwaje intwaro gize ihuriro Wazalendo ndetse na FDLR, yemereye abayobozi bayo ubufasha bwatuma bashobora kwitwara neza ku rugamba burimo ibiribwa n'intwaro. Abayobozi bo muri Wazalendo, abacanshuro bakorera ikigo nka Agemira ndetse n'abasirikare b'u Burundi bahembwa buri kwezi kandi ngo bivugwa ko bahembwa gatubutse. Hariho na agahimbazamusyi kiyongera ku mushahara w'abajya ku rugamba. Reka munyemerere twinjire no muri iyi nkuru ivuga ko ni inkuru igaruka kuri operasiyo yo gukinga abantu ibikarito mu maso bakicwa ikomeje, aho umusore ukiri muto yishwe yarashwe n'umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkengero za Goma. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka w'2024, aho umusore yishwe arashwe n'umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru muri ibyo bice bya Goma abivuga. Amakuru avuga ko uyu musore wishwe avuka muri lokalite ya Rukorwe ho muri groupement ya Rusayo, teritwari ya Nyiragongo, ahatari kure n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa kandi ko uyu musirikare mu kurasa uyu musore waruzwe ku izina rya Kidada nta byinshi bigeze babivugaho ko ndetse nta n'icyo yamujijije, usibye gusa ko yamutunze imbunda agahita amurasa, umusore agahita yitaba Imana. Kuva ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kane ndetse guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, nta munsi n'umwe muri Goma ndetse no mu nkengero zayo bwari bwirahatishwe umusivile kandi akicwa n'abasirikare. Bamwe muri bo bicwa barashwe, abandi bagaterwa amabuye, harimo ngo n'abicwa n'izindi impfu, harimo kandi ngo n'ababurirwa irengero. Ngayo nguko, reka tunyarukire hirya gato ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turacyari muri Afurika, muri Zimbabwe. Ibyishimo ni byose ku mfungwa zirenga 4,000 zamaze gufungurwa, harimo abari kuzicwa. Aba bari mu byishimo nyuma y'uko bari barakatiwe kuzicwa, bakaba barekuwe ku bw'imbabazi za perezida w'iki gihugu.
Izi mbabazi zatanzwe na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ubwo hizihizwaga isabukuru y'imyaka 44 igihugu cya Zimbabwe kimaze kibonye ubwigenge kuri uyu wa kane tariki ya 18 Mata muri uyu mwaka w'2024. Abahawe imbabazi na perezida Mnangagwa biganjemo abagore bari bamaze 1/3 cy'igihano cyabo muri gereza, abageze mu zabukuru bari hejuru y'imyaka 60 y'amavuko ariko bamaze nibura 1/10 cy'igihano bari barakatiwe muri gereza, abana bari barangije 1/3 cy'igihano cyabo muri gereza, abarwaye indwara zidakira n'abari barakatiwe igihano cyo gupfa. Mu barekuwe n'imbabazi za perezida w'iki gihugu kandi harimo abantu bafite ubumuga bwo kutabona n'abandi bantu bose bafite ubumuga ariko bamaze nibura 1/3 cy'imyaka bari barakatiwe. Nta minsi 4 yari ishize na Mnangagwa Auxillia Mnangagwa, madamu wa perezida, ahaye imbabazi abagore 9 bari batawe muri yombi ku itariki 10 Mata mu mwaka w'2024 bashinjwa kumuzomera mu karere ka Watsomba kuko ngo batari babonye inkunga y'ibiribwa n'imyenda yari arimo gutanga. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu mahanga ya kure. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo yitwikiye imbere y'urukiko Trump yaburaniyemo kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Mata muri uyu mwaka w'2024 agana saa 7:30 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugabo witwa Maxwell Azarelo w'imyaka 37 yitwikiye hanze y'urukiko mu mujyi wa Manhattan ahari hagiye kubera ibikorwa byo gutangiza urubanza rwa Donald Trump ashinjwamo gutanga amafaranga agambiriye guhishira ibyaha aregwa. Polisi yo muri uyu mujyi yatangaje ko hataramenyekana icyateye umugabo gukora ibi, ariko ko abatangabuhamya batangaje ko yagaragaye azenguruka hanze y'uru rukiko mu minota mike atangira kujugunya inyandiko mu kirere, mu kanya nk'ako guhumbya atangira kwimenaho amavuta ahita yitwika. Umuyobozi wa polisi y'umujyi wa New York Jeffrey Madrey yatangaje ko umupolisi umwe n'undi ushinzwe umutekano w'urukiko bakomeretse byoroheje ubwo bageragezaga kuzimya uyu muriro. Maxwell yahise yihutanwa kwa muganga ariko nyuma y'amasaha 10 agejejweyo mu bitaro byo muri uwo mujyi ahita yitaba Imana kuko yari yakomeretse bikabije. Donald Trump yari ari imbere mu rukiko kuko yari yagiye mu gikorwa cyo gutoranya inyangamugayo z'urukiko zizareberera urubanza rwe, ariko ibi bikimara kuba yahise ahava. Igikorwa cyo guhitamo inyangamugayo mu rubanza rwa Donald Trump cyasubukuwe ku mugoroba w'uwo munsi. Abacamanza abanzura ko bazatangira kumuburanisha mu mizi kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Munyemerere dutarukire mu nkuru zidasanzwe, hanyuma tuze tugana ku musozo aho tugiye gusoreza ku nkuru irebana no gusobanukirwa byimbitse ku nkuba. Turamenya aho iva ndetse tumenye n'uko umuntu yayirinda. Ubusanzwe inkuba ni ibishashi by'ingufu n'amashanyarazi biturika mu kirere hagati y'ibicu n'ibindi, cyangwa hagati y'ibicu n'ubutaka. Ibyo ni ibivugwa n'abahanga mu bya siyanse basobanura icyo inkuba ari cyo. Mbere y'uko ibyo bishashi biturika, umwuka ni wo utandukanya uruhande rw'izo ngufu
rufite ikimenyetso cyo guteranya, rufite icyo gukuramo hagahita haba ibishashi bigahura bigakubitana. Iyo izo mpande zombi zimaze kugira ingufu zihagije, wa mwuka uzitandukanya ucika intege, maze izo mpande zikegerana cyane mu buryo bwihuse, zikaba zikozanyijeho. Uko gukozanyaho kwazo nibyo bituma habaho inkuba. Umwuka uri aho ngaho zakozanyirijeho uba washyushye cyane ukagera kuri dogere selisiyusi 28,000, hafi inshuro 5 ugereranyije n'ubushyuhe bwo ku zuba. Iturika ry'ibyo bishashi ryumvikana mu ijwi riremereye cyane, ndetse riba riteye ubwoba ku buryo benshi baritinya. Abarwara umutima bo hari ubwo rituma bagwa igihumure bitewe n'intera baryumviyemo, cyane ko rishobora kumvikana kugera nibura ku ntera y'ibirometero nka 16 uvuye aho iyo turika riba ryabereye. Uko gukozanyaho kumara igihe gito cyane, maze hakagaragara umurabyo unyuraho izo mpande zacukiraniye mbere gato y'uko zongera gutandukana. Ugutandukana kw'izo mpande kuko umuyaga utangira gufata icyerekezo kizamuka, naho ibitonyanga by'amazi bigatangira kwerekeza hasi. Nubwo inkuba ikubita ahantu hamwe ku butaka, mu kirere ho iba yageze kure cyane. Ibyo abahanga mu bya siyanse basobanura bavuga ko ariyo mpamvu wumva urusaku rw'inkuba ruturutse cyane rimwe, ariko ugakomeza kumva umuhindiro wayo ugenda womborokana hirya no hino mu misozi. Urusaku rwayo wumva ruturitse cyane ruba rusobanuye ko ikubitiye hafi y'aho uri. Bijyanye n'uko urusaku rw'inkuba rugenda 1.6 mu masegonda 5, iyo ushaka kumenya intera inkuba ikubitiyemo uvuye aho uri, ufata umubare w'amasegonda yaciyemo hagati y'igihe wabonye umurabyo n'igihe wumvise urusaku, maze ukagabanya 5. Umubare ubonye uba ungana n'intera iri hagati y'aho uri naho inkuba yakubitiye. Niba igisubizo ubonye ari 5, biba bivuze ko harimo intera ya 1.6 km. Niba ubonye 10, biba bivuze ko harimo intera ya 3 km gutyo. Byumvikana ko iyo uzanye igisubizo kiri munsi ya 1, inkuba iba yakubitiye hafi y'aho uri. Inama itangwa n'abahanga mu bya siyanse ivuga ko mu gihe wumva inkuba yakubitiye hafi y'aho uri, ugomba kwirinda kugendana ibyuma cyangwa kugendera ku binyamitende, gucomokora ibikoresho byose bicometse ku mashanyarazi, kwirinda kujya munsi y'ibiti bishobora kugwira. Iyo inkuba yakubitiye hafi y'aho uri cyangwa hafi cyane y'aho uri, ufite ibyago byinshi byo kuhasiga ubuzima. Tuganye ku musozo w'inkuru twabateguriye uyu munsi ku Ibendera TV. Inkuru tuba twabakusanyirije tuzikuye mu binyamakuru bitandukanye, haba ibya hano mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze. Tuba twizera kandi ko izi nkuru zigenda zibashimisha mwe mwese mudukurikira muri hirya no hino. Twizere ko zabanyuze kandi niyo ntego yacu ku Ibendera TV. Bifurije gukomeza kugira ibihe byiza, mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Itwana Cretin Ntirushwa, ndabashimiye cyane. Ugira amahoro muhaye kandi muronke.